Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Buddhaya. Sangkanadama ngutang yatna pesanyan anak ibu kayewut kanthi pajang ngutang prayatno kanthi pajang ngutang tangari sajaroning paidepan yen to dewa wanda gan idope ling kejani di jagatin ane sanang patut bajang telak tekang dewa sing adelen tuah risa jaroning pepalikan maurip dini di jagat dewa sukla abang tu singnya nanake bukai dewa yang cara sepanan gisu-gisuan ngalih ane madan keheningan ngalih ane madan kesucian yang terpuan dewa apantu lintang sulit nah apa kengawanang bapa buka hidup mitetin yang pau kudana nak ibu dewa jawireh parangaleh paridap-dapane buka gitu saja hanya keliwat kewah pesannya tu dewa keliwat sengke pesannya tu jenenge apa ngada dadi tungkali layan dadi bang sing ulian paridap-dapane buka gitu ngawat wang lanjas mau bading yang tuan tajune dewa bang nyodia marata wiasya tepo isya jaroning mada tujuan lantas ngalih ane madan lah ane marpo amerce mawasunung kalih lantas tatujone ane bakata tuah wisiane nyentuh kapi kulikang senine biasa ngoko
piseur nyi kudang di pau kuda ni dewani marepe teken kebisayanin amun ken sidani amun tu sanang laksananya dia nyenjak ngeliwatin mabet duak nyenjak tuan dewa yen nasi ada keraseng hati layan subalan jasi dengi tungin merasa tusing presiden nyentuh pajang laksananya dia jemah ke nyentuh tuan dewa drama muaro abang ada dadi panganan bang pusing nyan ulian nyisinin kesukaan kenaknya medasar ulian lek lantas tu bakat kurung di dewa coba merasa sing sida masih jagarapin mewastu di subane lantas garapin sing sida mewastu di kali ditu pajang dadi pangenan maro lantas nyesel tekenang pau kuda nyentuh dewa